Poštovani gledalci u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, želim vam ispred Bosna Bank International kao organizatora Sarajevo Business Foruma dobar dan i dobrodošlicu na prvu SBF online sesiju na temu održivosti bosansko-hercegovačke ekonomije u kriznim vremenima. Danas ćemo govoriti o modelima i lekcijama iz Njemačke, Singapura i Dubaija, odnosno Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kao što svi znate, 11. Sarajevo Business Forum se treba održati u aprilu, je načelno odgođen za jesen, a odluka o pomjeranju datuma održavanja najveće poslovno-investicijske konferencije u jugoistočnoj Europi donesena je temeljem trenutne regionalne i globalne situacije zbog koronavirusa. Ovaj potez je prevashodno mjera zaštite zdravlja i sigurnosti učesnika SBF-a i bila je u skladu sa preporukama nadležnih institucija. Međutim, koncept i ideja Sarajevo Business Foruma je da bude otvoren za poslovne ideje i investitore tokom cijele godine, tako da su putem online platforme sarajevobusinessforum.com nastavljene aktivnosti, pripreme i prezentacije investicijskih projekata iz Bosne i Hercegovine i regiona, nominacije za Sarajevo Business Bridge Awards, kao i sve druge aktivnosti na poticanju inostranih i domaćih investicija. Kriza koja je uzrokovana pojavom virusa COVID-19 ima zaista teške posljedice za ekonomiju u cijelom svijetu i sada su sve zemlje suočene sa izazovom kako iskoristiti raspoložive opcije za snalaženje u ovoj krizi. Opredjeljenost razvoju bosansko-hercegovačke privrede, ekonomije i društva mi u Bosna Bank International u ovim kriznim vremenima za našu državu želimo iskazati kroz realizaciju ovakvih interaktivnih online sesija na platformi najveće međunarodne investicijske konferencije u regionu Sarajevo Business Forum. Vrijedni tim ljudi iz BBI banke, ali i drugih banaka u Bosni i Hercegovini, eksperata iz različitih polja, ne samo u Bosni i Hercegovini, već čitavom svijetu, je identifikovao 3 ključne industrije kojima trebamo posvetiti pažnju, a to su poljoprivredna, odnosno proizvodnja hrane, energetski sektor i farmaceutski sektor. Naravno, u sve to potreba i promjena svijesti potrošača u Bosni i Hercegovini da se u većoj mjeri koriste i konzumiraju domaći proizvodi i usluge. Cilj razmjene ideja i diskusija eksperata iz ovih oblasti kroz SBF online sesije koje ćemo organizovati u narednom periodu je da rezultira dokumentom koji će u formi prijedloga, odnosno smjernica, biti dostavljen decision makerima, odnosno onima koji mogu te smjernice iskoristiti za benefit, odnosno dobrobit bosansko-hercegovačke privrede. Želimo postaviti prava pitanja i pokušati ponuditi odgovore i rješenja kako da u ovim životno važnim industrijama proizvodimo dovoljno za potrebe stanovništva u Bosni i Hercegovini. Kako su se suočile sa izazovom krize i koje su mjere poduzeli svjetski ekonomski centri, kao što su Singapur, Dubai, odnosno Ujedinjeni Arapski Emirati, te Njemačka i Evropska unija, danas će nam reći Bosanci i Hercegovci, uspješni ljudi koji žive i rade u ovim gradovima. Moje ime je Dino Selimović, ja sam direktor marketinga i komunikacija BBI banke i član organizacionog tima Sarajevo Business Foruma. Sa nama su danas dr. Harun Kapetanović. Harun ima zaista veliko iskustvo kada je u pitanju donošenje raznih politika, razvijao je mnoge investicione projekte širom svijeta, uključujući islamske obveznice, odnosno sukuk, private equity, nekretnine, savjetovanje. Harun je učestvovao u nekoliko velikih transakcija, uključujući i recimo, samo da neke spomenem, izdavanje sukuka vrijednosti $400 miliona američkih dolara, prvi međunarodni, odnosno više nacionalni AAA rated islamsku obveznicu u svijetu. To je rađeno u okviru Islamske razvojne banke. Inače, Harun je i dugogodišnji član i predsjednik odbora za reviziju Bosna Bank International, autor i koautor nekoliko knjiga koji se tiču Dubaija islamskih financija. Harun drži, odnosno ima doktorat iz King's College u Londonu. Ovo je ukratko, trenutno radi kao ekonomski savjetnik u vladi Dubaija. Harune, dobar dan i veliki pozdrav iz Sarajeva. Dobar dan, Dino. Sa nama je tu i dr. Emir Hrnić,
profesor na NUS Business School. To je jedna od vodećih i vrlo prepoznatljivih poslovnih škola u svijetu sa sjedištem u Singapuru. Jedan od vodećih eksperata kada su u pitanju međunarodne financije i generalno financije. Emira često zovu i citiraju svjetski mediji kao što su BBC World News, Bloomberg, Channel News Asia, odnedavno i Al Jazeera Balkans i N1, i zaista će biti jako zanimljivo da se upoznamo na koji način jedna država koja se ipak može porediti dijelom i sa Bosnom i Hercegovinom rješava trenutnu krizu. Profesor Hrnić je dugi niz godina već profesor u Singapuru, također je doktor nauka iz financija od Tulane University, predavao je i na Tulane University, Virginia Tech University, National University of Singapore, i zaista ne može se ovdje sve pobrojati, profesore, što ste radili. Nadam se da je ovo bio adekvatan uvod. Dobar dan i vama. Hvala na pozivu, pozdrav tebi i tvojim gledalcima. I posljednji naš učesnik, ali svakako ne najmanje važan, je gospodin Sedad Avdić. Sedad nam se javlja iz Bona, iz Njemačke. Sedad je ekspert za telekomunikacije, za ICT tehnologije. Radio je na mnogim projektima kada su u pitanju telekomunikacije i IT industrija. Samo neki od njih koje mogu spomenuti su projekti za Telekom u Maleziji, zatim za Deutsche Telekom, Turk Telekom u Turskoj, Telekom Makedonija, zatim Telekom u Kazahstanu. Trenutno, evo ovdje u stvari da ne zaboravim, i Azerbejdžan, zatim projekte u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i generalno njegovo polje ekspertize su u stvari digitalna transformacija i generalno sve što je vezano za komunikacije i IT sektor. Sedade, dobar dan i vama. Hvala na pozivu i radujem se što ću moći podijeliti nešto informacija sa vama i razgovarati sa renomiranim gostima. Hvala. Mi bismo startali sa državom koja je najbliža Narodnoj Republici Kini, odnosno izvoru, da tako kažem, trenutne svjetske krize. Profesore Hrnić, Singapur i Kina su dvije izrazito povezane ekonomije, tako da se virus COVID-19 relativno brzo pojavio i u Singapuru. Međutim, čini se kako je singapurska vlada dosta dobro reagovala obzirom na broj zaraženih i na broj umrlih. Koje od mjera koje se provode u zemlji vašeg boravka i rada bi se mogle eventualno primijeniti u Bosni i Hercegovini, odnosno da li su usvojeni neki posebni, nazovimo ih, korona zakoni ili mjere i u čemu se one tačno ogledaju? Konkretno, na internetu smo pronašli neke 3 mjere pomoći vlade koje je Singapur donio i koji je primarno bio usmjeren ka stabilizaciji budžeta u suštini. Sad me zanima koliko to zaista može pomoći najosjetljivijoj kategoriji, a to su srednja i mala preduzeća. Pa to je jedno vrlo kompleksno pitanje, Dino. Postoje dvije strane. Prva strana je broj zaraženih i broj smrtnih slučajeva u Singapuru. Ja bih rekao jednu stvar. Broj zaraženih je zaista veliki, preko 20.000 zaraženih. Međutim, kada gledamo na broj smrtnih slučajeva, postoji samo 20 smrtnih slučajeva do sada. Ta stopa smrtnosti od 0,1% je otprilike neznatno veća od stope smrtnosti obične gripe. I mnogo je manja nego stopa smrtnosti recimo u Americi, Italiji i Španiji, gdje se kreće od 5 do 13%. Samo još jednu stvar da izdvojim kad se tiče singapurskog problema sa COVID-19, odnosno koronavirusom, je u Singapuru je taj problem dualan. Postoje dvije strane Singapura i dvije pandemije u Singapuru. Jedna pandemija je unutar radničkih domova, to su uglavnom radnici, građevinci, i njih ima preko 300.000 u Singapuru. Oni dolaze iz Indije i iz Bangladeša i oni žive u tim domovima koji su prenapučeni
i sa relativno lošom higijenom i kada je koronavirus ušao u te domove, sada imamo otprilike oko 1000 novih slučajeva dnevno u Singapuru, međutim preko 95% tih slučajeva je u tim domovima i ti domovi su izolirani i odsječeni, tako da kažem, od obične populacije, od ostale populacije, a ostala populacija ima oko 15 do 20 slučajeva dnevno, što je prilično pod kontrolom. Znači, šta je Singapur uradio? Singapur je testirao ljude, on je odmah izmjestio zaražene i nezaražene i tako da je tim jednim brzim pristupom došlo do toga da do sada nemamo niti jedan slučaj, niti jedan smrtni slučaj među stranim radnicima. To je znači ta dualna strana, dvije strane problema u Singapuru što se tiče zaraženosti. Sada što se tiče malih i velikih preduzeća, to je jedno zaista pitanje koje je od krucijalnog značaja, jer singapurska ekonomija je vrlo jaka i vrlo bogata, međutim ona zavisi od globalizacije. Samo da vam navedem jedan primjer, singapurska aviokompanija koja je po mnogim istraživanjima najbolja u svijetu je smanjila svoj kapacitet za 96%. Znači praktično više ne funkcionira u ovoj krizi. I šta se sada dešava? Singapur je u svom budžetu izdvojio oko 60 milijardi dolara građanima, radnicima i tim malim i srednjim preduzećima. Oni to rade na engleskom se to kaže 3C, odnosno cash flow, cost and credit. Na našem se to kaže, oni su dali pomoć u novčanom toku i do kraja maja 2020. godine bit će uplaćeno 5,6 milijardi dolara malim i srednjim preduzećima, a do oktobra 2020. godine bit će 16,2 milijarde dolara doći će u ruke tih preduzeća kroz šeme. Te šeme su podrške za posao i podrška za platu. A samim tim je donijeto i automatsko odlaganje plaćanja poreza na dohodak u trajanju 3 mjeseca. To je znači pomoć u novčanom toku. Sljedeći dio u tom budžetu je pomoć s poslovnim troškovima. Znači, poslovni objekti koji su identificirani da su posebno pogođeni koronavirusom, neće plaćati porez na imovinu. Znači, hoteli, turističke atrakcije, trgovine, restorani ne plaćaju porez na imovinu. A ostali će imati smanjenje poreza na imovinu od 30%. Znači, to je što se tiče pomoći s poslovnim troškovima i na kraju pomoć sa kreditom koja je vrlo, vrlo bitna jer mnoge kompanije ne mogu doći do kredita. Vlada je sada donijela odluku da će ona imati udio u riziku kredita do 10 miliona dolara od 90%. Znači, može se reći, relativno govoreći, da vlada garantuje 90% tih kredita. Zatim postoje druge neke šeme kao što je program privremenog premošćavanja kredita, znači za kompanije koje su došle do jedne situacije kada im trebaju ti takozvani bridge loans. Taj program će biti do 5 miliona dolara, a na sve te šeme ovaj budžet će izdvojiti 20 milijardi dolara za posebne kredite. Znači, Singapur se bori da sačuva svoju ekonomiju jer kriza koja nadolazi sigurno će biti teška. Hvala vam, profesore Hrniću, zaista na jednom dobrom i kvalitetnom uvodu. Singapur zaista je u mogućnosti da tako velika sredstva izdvoji. Jedna uslovno rečeno slična ekonomija koja je financijski stabilna i moćna, koja također uvozi dosta radne snage iz inostranstva i koja je proteklih godina vrlo uspješna je ekonomija Ujedinjenih Arapskih Emirata, odnosno
Dubaji kao jedna od vodećih svjetskih turističkih i poslovnih destinacija posljednju dekadu ili nešto više. Gospodine Kapetanović, emocije koje su preplavile svijet, koje su se pojavile usred mnogobrojnih vijesti i informacija o pandemiji virusa COVID-19, dakle putem medija, putem društvenih mreža, očigledne promjene u svakodnevnom životu, su definitivno strah, zatim depresija izazvana nezadovoljstvom, nesigurnošću, šta, gdje, kako dalje. Mnogo stvari opterećuju obične ljude i te emocije često iz straha i depresije i te neke nesigurnosti prerastu u bijes. Pa na kraju i ljutnju koje trenutno ljudi ispoljavaju na društvenim mrežama, ali nije isključivo da te frustracije prerastu i nešto mnogo ozbiljnije. Zbog toga je jako bitno da se upoznamo na koji način se mogu minimizirati, odnosno barem apsorbirati negativni efekti pandemije virusa COVID-19 na ekonomije širom svijeta. Kako su vlada i Dubaija i općenito Ujedinjeni Arapski Emirati reagovali na novonastalne okolnosti i ako nas možete upoznati koje su mjere poduzeli i za koje od njih smatrate da su efikasne i koje od njih bi se mogle transferirati, upotrijebiti, odnosno implementirati i u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja da se nadovežem na ovo što je Emir izlagao i na vaše pitanje, Dino. Jedan jako bitan segment u vašem pitanju je bilo zapravo taj aspekt nekog straha i subjektivnog znači pristupa svemu i iracionalnog u ovom velikom problemu. To nam zapravo govori da ima tri perspektive koje se tiču ovog virusa. Jedna je ona koja se tiče zdravlja, koja je jako konkretna, a to je zaštita zdravlja ljudi i mjere koje se tiču sprječavanja širenja virusa i tretmana zaraženih. Druga je ona koja se tiče ekonomije, a treća koja je također zapravo jako važna, a tiče se tog straha, je zapravo odgovor i odnos vlade i države prema cjelokupnoj situaciji u smislu da vlada pokaže tu odgovornost, da pokaže zrelost i da pokaže brzinu prilikom odlučivanja. Jer taj aspekt zapravo umanjuje onaj subjektivni dio koji se zapravo može relativno lako smanjiti. Za razliku od ovog zdravstvenog koji je teško kontrolisati. Znači, ono što je uradila vlada Dubaja i vlada Emirata je po meni jako impresivno. Prvo, oni su jako brzo odgovorili na sve ove izazove. Već početkom februara, sredinom februara, kada virus još nije faktički ni došao na Bliski istok u Dubaj i Emirate, škole su se zatvorile. Na taj način što su u tom trenutku, pošto je to bilo jako rano, dali zapravo školskoj djeci da idu na raspust 2 sedmice prije vremena. Tako na taj način pomjerili putem pomjeranja raspusta, sve su zapravo smanjili mogućnost da se virus širi. Nakon što je virus došao i što se počeo širiti, onda su progresivno uvodili jako brzo mjere fizičke te distance, zatvaranja pojedinih prvo kvartova, a na kraju je također i cijeli Dubaj bio u totalnoj izolaciji i policijskom satu 24 sata na periodu od gotovo mjesec dana. Te mjere se tek nedavno su relaksirane. Pravovremeno adekvatnost mjera je jednako bitna kao i mjera sama, jer daje stepen stabilnosti i mira populaciji da se ne ponaša neadekvatno u datoj situaciji. Znači, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je ovaj koji se tiče, također što se tiče zdravstvenog tog aspekta, odmah na početku donijeta je odluka da svi troškovi oko liječenja virusa, svima, bez obzira da li se radi turistima, lokalnoj populaciji,
radnicima, da je sve besplatno. Znači svako ko ima virus, testiranje na virus i sve što je u vezi sa virusom je totalno besplatno. Također, u jako kratkom vremenu su povećali kapacitete bolničke za tretiranje virusa. Nedavno je Svjetski trgovački centar, koji je ovdje jedan od glavnih pokretača ekonomije i konferencijski centar cijelog regiona, je zapravo pretvoren sada u bolnicu sa 3000 kreveta. Znači, potpuno je pretvoren u bolnicu koja je posebno označena kao bolnica za koronavirus. Također, što se tiče zdravstvenog znači prevencije zdravstvenog sektora, Dubai i Emirati su jedni od vodećih zemalja u svijetu što se tiče testiranja. Oni vrše, do sada izvršeno 33.000 testova na svaki milion stanovnika. Emirati imaju oko 10 miliona stanovnika, znači da do sada je testirano oko 3,3 miliona ljudi. Znači, ta testiranja omogućavaju naravno ranu detekciju virusa, izolaciju i na taj način to sprečavanje. Što se tiče broja zaraženih, s obzirom na tako visok broj testiranja, onda je očekivati da i taj broj bude nešto veći nego u drugim sredinama gdje se testiranje vrši samo kad neko dođe u bolnicu i kada pokazuje sve simptome. U Emiratima je do sada oko 16.000 zaraženih i ukupno ima otprilike oko 1% smrtnih slučajeva, oko 165 smrtnih slučajeva sa današnjim danom. Što se tiče ekonomske strane, ja mislim da uglavnom ekonomske mjere svugdje u svijetu su relativno slične. I upravo onako kako je i Emir predočio, radi se o tom 3C sistemu. Znači da se da se nastoji da se olakša taj cash flow, novčani tokovi firmama koje su direktno pogođene virusom. U tom smjeru vlada Emirata i centralna banka je donijela stimulativne mjere i likvidnost u iznosu od 30 milijardi dolara koji ide kroz bankarski sistem i upućuje se prema shodno malim preduzećima, jer oni su naravno najugroženiji, imaju najmanju mogućnost da apsorbuju ovako zaustavljanje ekonomije. Drugo je što se tiče znači kredita i kreditnih zaduženja, moratorij od 3 mjeseca za sada je također uspostavljen na plaćanje kredita, svih kreditnih obaveza i za pojedince i za firme. Također, što se tiče troškova, pošto sve tri znači, mjere idu paralelno i u slučaju Emirata, s obzirom da nema poreznog sistema i poreza na dohodak i poreza na korporativnog poreza kao u slučaju Singapura, u tom slučaju je znači mjere smanjenja troškova nisu išle kroz neke poreske olakšice, nego su išle direktno od vlade tako na taj način što su sve obaveze plaćanja bilo kakvih dažbina prema vladi su totalno zaustavljene ili su svedene na jedan apsolutni minimum. Također troškovi poslovanja u smislu plaćanja komunalija, struja, voda, gas i tako dalje, svi su dobili 10 i više procenata popust. I znači i to se tiče i firmi i tiče se pojedinaca. Tako znači taj tripartitni, uslovno rečeno, tripartitne ekonomske mjere su bile paralelne i bile su odmah na početku stavljene u akciju. I treći taj aspekt, ja mislim, koji je jako bitan, a to je ta promptnost odgovora, adekvatnost odgovora i kakav imidž vlada na osnovu svog ovog izazova na kraju ima, je jako bitno što ne smijemo da izostavimo. Jer na kraju, ako Bog da ovo sve dijel će se riješiti, kriza će biti iza nas, ono što će ostati vjerovatno kao uslovno rečeno za zapamtiti je kako je ko reagovao
u datom trenutku. I taj imidž koji vlada ostavlja iza sebe, u smislu naravno konkretnih rezultata, ali u smislu i komunikacije, na koji način se koordinira i komunicira u jednom sistemu je jako bitno. I to je ono vjerovatno što kod nas treba da posebno obratimo pažnju, znači šta je to sa kakvim ćemo imidžom izaći iz ove krize. Jer jedna dimenzija oporavka nakon krize je također taj ekonomski dio, dovlačenje novih investicija, novih poslovnih partnera, a ono što će biti vjerovatno svježe u našem sjećanju je odnos, relativna odgovornost vlade, države prema svojim ljudima, prema investitorima, partnerima, i to je jako bitno. Ovdje u Dubaju se o tome jako puno polaže računa, s obzirom da je Dubaj jako otvoren i bez komunikacije sa svijetom, bez trgovine sa svijetom, Dubaj ne bi bio to što je. Znači, taj aspekt imidža je jako bitan. Drago mi je da ste se toga dotakli i kasnije ćemo pokušati napraviti neku paralelu između Dubaija i Sarajeva, odnosno Emirata i Bosne i Hercegovine kao turističkih destinacija i važnosti tog imidža i brendiranja i percepcije u stvari u svjetskoj javnosti. Ono što bih sada htio pitati našeg kolegu i prijatelja Seda Davdića koji je u Njemačkoj, koja je, svi znamo, generator, motor ekonomije Evropske unije, u kojoj je i mnogo radnika iz Bosne i Hercegovine našlo svoje mjesto pod suncem, ali ne samo radnika, već i mnogo kompanija koje sarađuju usko sa mnogim njemačkim kompanijama, dio su njihovih lanaca snabdijevanja. Po vašem mišljenju, kako se njemačka vlada snašla? Ako možete da nam spomenete i neke mjere koje su donešene i kakvi su efekti ukoliko je prošlo dovoljno vremena da se mogu mjeriti. Šta je od toga primjenjivo i u Bosni i Hercegovini i konkretno ovo što je gospodin Kapetanović spominjao, potezi Evropske unije pojedinih država da zabrane izvoz određenih sirovina, određenih medicinskih uređaja, aparata i potrošnih materijala za zemlje van Evropske unije sigurno nije dobar znak prema onima koji nisu članice Evropske unije. Ovdje prije svega mislim na Bosnu i Hercegovinu i zemlje Zapadnog Balkana. O tome je bilo govora u jednoj sjajnoj emisiji u kojoj je i gospodin Emir Hrnić gostovao kod Haruna Karčića. Bilo je upravo govora kako upravo taj, nazovimo, sebični potez Evropske unije su jako dobro iskoristile neke druge države poput recimo Rusije, Kine i nekih drugih zemalja. Pa ako možete samo da napravite jednu kraću analizu na tu temu i šta je od toga u stvari što je Njemačka uradila primjenjivo na Bosnu i Hercegovinu i koliko će se to u suštini odraziti na bosansko-hercegovačku ekonomiju, jer mi znamo da pored ovog nekog realnog sektora i stvarne ekonomije, mnogo budžeta u Bosni i Hercegovini se popuni doznakama ljudi iz Bosne i Hercegovine koji žive i rade vani, pa i u Njemačkoj. Hvala, Dino. Upravo je Njemačka, rekli ste, motor Evropske unije, ali jedna od najjačih ekonomija u svijetu. Evo, slušajući Haruna i Emira govoreći o paketima država poput Singapura i Emirata, odnosno Dubaija, koje su sume stavljene na stranu ili alocirane prema borbi protiv korone, odnosno efekata koje koronavirus prouzrokovao. Njemačka je izdvojila $750 milijardi kao program koji po istoj strukturi i šemi koju su kolege naveli već, znači 3C, to su dotacije u novcu, to su krediti, to su garancije koje država daje preduzećima. Znači 750 milijardi je izdvojeno, a čisto da vam stavim malo u relaciju šta znači $750 milijardi, odnosno 800 i nešto milijardi eura za Njemačku. Proračuni su da kompletno zaustavljanje njemačke ekonomije
na 2 mjeseca proizvodi troškove između 255 i 500 milijardi dolara. A 3 mjeseca dovode do neke cifre od 730-40 milijardi dolara. Što znači, Njemačka jeste jedna u vrhu zemalja koje su odvojile ogromna sredstva za pomoć ekonomiji, međutim, niti ogromni novci neće moći do Božića, što se kaže, držati ovu ekonomiju, nego su to novci koji će držati 2, 3, 4 mjeseca maksimalno. Sad ne bih ulazio u detalje, jer mjere su slične, kao što je rekao Harun, pomoć je malim preduzećima data u novcu, brza reakcija, manja sredstva da im se, tako reći, pomogne da predvrode ili da plate troškove, određeni popusti. Apel je na lokalne banke da oslobode nameta, odnosno oslobode ili daju pauzu vlasnicima preduzeća za plaćanje kredita unatrag. Zatim, Banka za razvoj domaća je također dobila ogromna sredstva, skoro 130 milijardi dolara, da daje povoljne kredite srednjim i malim preduzećima. Kad je riječ o velikim igračima, jer Njemačka ima velike igrače i velike kompanije na tržištu, a to su kompanije koje su relevantne za Bosnu i Hercegovinu, autoindustrija posebno, tu su situacije malo drugačije i vode se velike debate u ovom momentu. Zašto? Zato što su to kompanije u kojima su investitori, ne samo njemački investitori, nego velika preduzeća i privatni investitori iz čitavog svijeta koji očekuju dividende, bez obzira na sve. S druge strane, ta preduzeća su zaustavila proizvodnju. Evo sad se polako proizvodnja obnavlja, ali troškovi su ogromni kada se te fabrike zaustave i naravno da su ta preduzeća aplicirali također za dotacije u gotovini, odnosno pomoć za isplatu plata radnicima koji su ili sjedili kod kuće bez posla ili su radili u nekom procentu u preduzeću. I tu je sada diskutabilna etička debata. Da li preduzeće ima pravo da isplati dividendu investitorima koji opet, čija reakcija može se odraziti na vrijednost firme, odnosno vrijednost njenih akcija, ali isto tako tražiti pomoć od države na ime plata radnicima i drugih dotacija. To je uradio Adidas, tu je Volkswagen i tako mnoge druge kompanije da ih sada ne imenujem. To su neki specifičnosti njemačke ekonomije. Ono što također, da se malo odmaknem od mjera koje su slične sa Singapurom i sa Dubajem, koje su već navedene, ono što je Njemačka, recimo, specifikum izdvojila je preko 100 milijardi dolara kao paket za, ja bih ga nazvao odbrambeni paket. Znači, paket kojima oni žele da spriječe nasilno preuzimanje ili kupovinu lokalnih firmi u vremenu krize. Znači, kritične industrije, discipline koje oni vide kao jako važne za njemačku ekonomiju će se braniti svim sredstvima i zato su alocirani fondovi. Druga stvar, vrijeme krize, evo ja često citiram ovih dana Milton Friedman sa svojim citatom na temu šta znači i šta donosi vrijeme krize za nas. Ali to je vanredno vrijeme u kojem se vanredne mjere donose, ali isto tako i vrijeme kada se razvijaju nove inicijative, odnosno nove alternative. Jer činjenica je, poslije ove krize ništa neće biti isto. Odnosno, doći će do rekonfiguracije velike. Mi to možda sad ne vidimo, ali krajem, profesor Emir će sigurno reći, kraj ljeta je početak nečega novog u svjetskoj ekonomiji, sigurno. Oni su izdvojili preko 50 milijardi dolara za pomoć startupima,
Znači da se njihov rad pomogne, da se prebrode, a također i da pomognu nove inicijative i nove alternative. Znači, oni i dalje vide inovacija je upravo u ovoj krizi možda odlučujući mehanizam i rezultati tih inovacija će držati možda ovu ekonomiju u srednjoročnom nekom periodu, dok se druge zemlje ili ne konsoliduju ili kriza ne prođe. Znači, ekonomski se razmišlja, osiguravaju se i sredstva za kratkoročne mjere, ali isto tako i za srednjoročne, odnosno dugoročne mjere koje su ovdje jako, jako bitne. Ono što možda, evo još jedan kratak ekskurs na mjere Njemačka ima veliki broj zaraženih, ali relativno mali broj mrtvih u odnosu na broj zaraženih. Oko 170.000 zaraženih, a 7.400 momentalno umrli. U odnosu na Španiju, Italiju, Ameriku, Francusku i tako dalje, mnogo su bolje podnijeli prvi val pandemije. Zašto? Nešto što je bilo do decembra prošle godine mana u ovoj državi, preveliki broj bolnica, preveliki broj pacijenata, odnosno komercijalizacija zdravstvene industrije, ajde da kažemo tako, sada se ispostavilo kao prednost jer su mogli jako dobro apsorbovati sve zaraženo, odnosno imali su 3 do 5 puta veći broj intenzivnih, tako reći, kreveta nego sama Francuska ili Italija. I to je recimo jedan od elemenata gdje su oni na osnovu dobre infrastrukture mogli prilično liberalne mjere, restrikcijske mjere uvesti, s obzirom da je Njemačka velika ekonomija i teško ju je porediti sa Singapurom, odnosno sa Dubajom. Razmjere su velike, međutim kultura radna u Njemačkoj je jedna odlika je disciplina i socijalna distanca i preporuke. Znači nisu morale biti ni naređenja, nego preporuke su se dobro poštovale. Zdravstveni sektor je stvarno, ja mogu iz ličnog iskustva reći, ostao nedotaknut. Znači, preuzimali su pacijente iz Francuske i iz Italije da bi im pomogli. Prilično dobro su prebrodili ovaj prvi val pandemije, očekuje se eventualno i drugi val, ali oni gledaju spremno da uđu, ekonomija se polako vraća, mnoge su restriktivne mjere uklonjene i sada gledamo da vidimo kako će se ponašati Njemci u situaciji liberalizacije restriktivnih mjera. Da li će to dovesti do nove pandemije u naredni mjesec dana, to ćemo tek vidjeti. Hvala Senade. Taj zdravstveni segment, odnosno industrija u Njemačkoj je sigurno mnogo i potpomognuta zdravstvenim radnicima iz Bosne i Hercegovine, jer do pojave pandemije zaista najavljivao se jedan egzodus građana iz BiH nakon 1. marta, a i prije toga veliki broj medicinskog osoblja, ljekara su išli, putovali i radili u Njemačkoj. Ja bih sada uključio ponovo profesora Hrnića. Ako se ne ljutite, profesore, prešao bih na 4. pitanje, obzirom da je Senad upravo govorio o inovacijama, o transformaciji, o tome da koliko je COVID-19 promijenio značajno sve aspekte privrednog života i neke industrije su praktički nestale, odnosno su zaustavljene i vrlo je upitan njihov dalji razvoj nakon krize. S druge strane, neke su doživjele neviđenu ekspanziju. Sada, kakve su preporuke i kako vi vidite kojim novim oblastima se treba okrenuti, koja su to zanimanja koja će biti tražena u budućnosti, usluge, proizvodi nakon koronavirusa, odnosno ove krize koje će biti tražene u svijetu, jer upravo ta startup scena u Bosni i Hercegovini nije dovoljno razvijena. Mi u BBI banci već 2-3 godine sa televizijom Hayat realizujemo TV takmičenje u poslovnim idejama, SBF Startup Challenge, upravo na ovoj platformi Sarajevo Business Forum, gdje nastojimo potaći mlade ljude starosti od 35 godina da umjesto što čekaju posao da pokrenu sopstveni biznis i ako možete da date neke smjernice ili vaša mišljenja
u kojem pravcu dakle, treba razmišljati i investirati i startati nove biznise. To naravno ne moraju biti samo tehnološke firme, to može biti neka primarna poljoprivredna proizvodnja kojom se mi u Bosni i Hercegovini ne bavimo dovoljno, odnosno ona nije isplativa za neka mala domaćinstva. Pa to je vrlo krucijalno pitanje, Dino, i meni je drago što si napravio taj segue na inovaciju, jer to je vrlo lijepo Sedad rekao da u ovakvim krizama dolazi do inovacije. To je ta takozvana kreativna destrukcija, što još znamo od Schumpetera, koji kaže da u ovakvim krizama dolazi do inovacije i da biznesi propadaju, novi biznesi se pokreću i tako dalje. U Singapuru je bitna jedna stvar. U Singapuru jako vjeruju u inovaciju i u kreativnu destrukciju, ali isto tako vjeruju u strateške industrije. Recimo, dozvolite mi da krenem s te strane, pa ćemo onda otići na inovacije i kreativnu destrukciju. Znači, šta je strateška industrija u Singapuru? To je avijacija. To je singapurska aviokompanija, Singapore Airlines, koja je, kao što sam već rekao, po mnogima najbolja u svijetu. I ta kompanija je sada na ivici bankrota. Međutim, premijer i zamjenik premijera su odmah stali u odbranu i rekli su da bez singapurske aviokompanije Singapur ne bi bio isti. Jer singapurska aviokompanija po mnogima pokazateljima stanja predstavlja oko 12% bruto domaćeg proizvoda. Znači, kompanija koja je možda jedan od najvećih brendova Singapura u svijetu, koja je vrijedna oko 6-7 milijardi dolara, je upravo prije 3-4 dana došla do toga da će podići 15 milijardi u novim dionicama i 4 milijarde u kreditu od glavne banke, odnosno DBS banke. Tih 15 milijardi dolara u novim dionicama su, kako da kažem, relativno uslovno rečeno, garantovani od strane Singapurskog državnog fonda koji se zove Temasek, koji je rekao ako trenutni dioničari ne žele da kupe tih 15 milijardi dolara, Temasek će kupiti sve što oni ne budu htjeli. Znači, uslovno rečeno, garantovana je ta injekcija svježeg kapitala u singapursku aviokompaniju da bi ona mogla da preživi. Znači, to je ta jedna strateška industrija i Singapur to neće prepustiti da nestane u krizi. Međutim, mnoge druge industrije će se smanjiti, možda će nestati, ne znamo šta će se desiti sa njima. Singapur uvijek gleda dugoročno, a dugoročna strategija je inovacija i kreativna destrukcija. Koje su to grane koje će sada biti drugačije? O tome treba da se razmišlja. Recimo, u ovoj krizi mi smo shvatili da je online industrija jako bila uspješna. Recimo, dok su američke dionice pale 11,5% od početka godine, singapurske dionice su pale 20%. Znači, duplo veći je gubitak u singapurskim dionicama, upravo zbog toga što je i Harun ranije govorio što se tiče Dubaija, zato što je Singapur jednostavno integralni dio globalne ekonomije i kada globalna ekonomija padne, onda Singapur to osjeti mnogo više nego države kao što su Njemačka, koja ima recimo 750 milijardi dolara, što je naravno 10 puta više nego 60 milijardi dolara Singapura. Pa znači pale su te dionice 11,5% u Americi, 20% u Singapuru, međutim nisu sve industrije pale. Recimo, online biznis.
online biznis, ljudi su se navikli na izolaciju ili pseudoizolaciju ili fizičku distancu, zavisi od države do države, i dionice, recimo Amazona, koje je na online biznisu, su porasle za skoro 25% od početka godine, a dionice eBaya za 14% od početka godine. Zatim tu je online zabava. Netflix. Šta Netflix radi? Netflix je kompanija koja nudi TV serije, igrane filmove i dokumentarne filmove na bazi online pretplate. Dionice te kompanije su narasle 32% od početka godine. Znači, dok američka kompanija u prosjeku pada 11,5%, Netflix raste 32%. I konačno, evo, mi smo sada na Zoom komunikaciji. Dionice Zooma, ako vjerujete, od početka godine su porasle 130%. Znači, slične kompanije koje se odnose na ove online komunikacije, one u ovoj trenutnoj situaciji cvjetaju. I samo za kraj, ja bih naveo jednu situaciju koja je jedna anegdota, koja je nekima šaljiva, a nekima tužna. To je da postoje dvije kompanije koje se zovu Zoom. Postoji Zoom video, ova koja mi sada, preko koje mi komuniciramo, i postoji Zoom Technologies, koja je jedna mala, nebitna kompanija koja uopšte nema nikakvog biznisa. Sada, Zoom video ima simbol ZM, a Zoom Technologies ima simbol ZOOM. Znači, mnogi investitori koji su naivni i koji su upali, tako da kažem, u tržišta kapitala, su počeli da kupuju dionice od pogrešne kompanije, koja ima vrlo sličan simbol. Nešto mi to liči na nas u Bosni da bi uradili, ali eto, to je mala šaljiva digresija kad smo već našali da kupujemo tako pogrešne dionice. I tako da je Zoom video narastao 130%, dok je Zoom Technologies narastao 2000%, a onda što se radi je pao tamo gdje je i bio. Sjajno. Harune, ovakve greške vjerovatno se vladi Dubaja i Ujedinjenih Arapskih Emirata ne mogu desiti, ali zaista zanimljivo i dobra priča i sigurno ću je iskoristiti prije nego što ovu online sesiju stavimo javno dostupno, pravit ću se pametan. Gdje budem imao priliku da porazgovaram s ljudima, pošto je socijalna distanca zaista intenzivno prisutna i u Bosni i Hercegovini, pa i kod nas u BBI banci. Hvala Emire. Harune, vas bih pitao i povezao bih sa ovom pričom Singapore Airlines. Ujedinjeni Arapski Emirati proteklih godina, naravno i prije toga, su jedan od najvećih proizvođača nafte u svijetu i vjerovatno je neka logika bila da iz svega toga investiraju u različite strateške industrije i intenzivno su investirali u avioindustriju. Neki od najvećih aviokompanija, najboljih, Etihad, Emirates, na kraju krajeva i Fly Dubai koji leti za naš region, u Sarajevo i u Podgoricu, Zagreb, Beograd, dakle povezani smo s tim aviokompanijama, su doživjeli zaista ogroman pad vrijednosti svojih dionica, uzrokovan potpunom prizemljenju svih avioletova širom svijeta. I generalno Dubai kao jedna ozbiljna svjetska turistička destinacija, kako sam i u uvodu naveo, jedan poslovni centar, da tako kažem, jedna liberalna ekonomija u nečemu što je donedavno bila prilično konzervativna sredina arapskog svijeta, odnosno Bliskog istoka. Nikad se nije desilo nešto ovako, dakle, da se prizemlje svi avioletovi, da potrošnja nafte se toliko smanji, da su govorili da proizvođači nafte plaćaju ljudima u stvari da im uzmu naftu, pa se onda ovdje vrlo inovativno u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, pojavili oglasi kako prihvatamo tu naftu, da ćemo je besplatno čuvati kod sebe i tako. Ovo sve je uticalo jako na ekonomiju Ujedinjenih Arapskih Emirata. I sada, uz smanjenje potrošnje nafte, koji je vjerovatno glavni izvor prihoda u Emiratima, kako
vlada u Emiratima i konkretno u Dubaju planira da prevaziđe ove sve izazove? Jer ovo je zaista jedan ozbiljan izazov pred kojim se nalaze sve oil-based economies u svijetu. Upravo si, Dino, što se tiče Emirata, ovo je kao i naravno svugdje drugo, veliki udar. Znači, ovo je prevashodno udar virusa na potrošnju, na zaposlenost. Ta udar na zaposlenost u Emiratima ima dodatne posljedice, s obzirom da ovdje veliki procenat, zapravo glavnina zaposlenih u privatnom sektoru su ljudi koji su tu došli na radne dozvole, stranci koji su tu dok im posla. Čim nema posla i nema ni njih i na taj način se sistem dodatno urušava. Tako da upravo si, znači, kriza što se tiče Emirata je relativno može imati veće posljedice nego bilo gdje drugo. Također u isto vrijeme bila je ta nesreća da su cijene nafte također bile na rekordnom, kako se kaže, na dnu. Tako da dodatno se usložnjava situacija. Međutim, radi se samo, jako je bitno imati ispravnu perspektivu, radi se samo o trenutnim problemima. Jako je bitno da vidimo odakle ko dolazi, kuda gdje ide. Ko ide. Znači, da bi se prevazišli trenutni problemi, jako je bitno da znamo koliko ima kakvih resursa na raspolaganju. I onda u tom kontekstu kako je ko reagovao sa raspoloženim resursima. Tako? Ne možemo sve apsolutno da poredimo. Ne možemo porediti bosansku ekonomiju sa ekonomijom Emirata, Njemačke ili Singapura u tom smislu, u smislu odgovora. Ali se može porediti u smislu pravovremenog odgovora i adekvatnog odgovora u odnosu na resurse koji su na raspolaganju. U odnosu na resurse koji su na raspolaganju Emiratima, ova ekonomija ima mogućnost, znači, da apsorbuje udare, to je eksterni šok poput ovoga, na duži period, s obzirom da ima rezerve, da je ekonomija jako diversifikovana. Pogotovo u slučaju Dubaja. Ekonomija Dubaja je malo drugačija od ekonomije Emirata, koja je tu jedna federacija. Interesantno je ono što nije obično, što se obično ne zna u javnosti, da zapravo u GDP-u, u bruto društvenom proizvodu Emirata, prihodi od nafte su manji od 1%. Ekonomija Dubaja je izuzetno diversifikovana, u kojoj, za razliku opet od te neke percepcije da ovdje je samo turizam, da je samo shopping, ovdje imamo učešće u bruto društvenom proizvodu proizvodnje od oko 10%. Imamo građevinski sektor koji i nekretnine koji učestvuju u tom BDP-u sa oko 20%. Globalna trgovina, imajući u vidu da je Dubaj drugi, odnosno treći najveća luka u svijetu. Globalna ta trgovina, koja opet zavisi od stanja globalne ekonomije, učestvuje sa oko 20% u društvenom proizvodu. Također transport koji uključuje Emirates Airlines i sve ove druge logističke firme je sa oko 10%. I to su u ovom slučaju što jako veliki sistemi koji su jako dobro uhodani, koji su u proteklom dužem periodu imali mogućnost da izgrade, tako reći, mišiće, znači rezerve, putem koji će moći da apsorbuju ovo. Ali ovo što sam htio da isto spomene ovom prilikom, da se eventualno dovežem na pitanje inovacija i znači onoga perioda poslije krize. Šta je ova kriza zapravo dovela u pitanje? Kriza je dovela u pitanje, znači svako je sada, s obzirom da je šok bio na potrošnju primarno. Pa onda nakon što je šok na potrošnju, pitanje postavlja da li može globalna ekonomija, pogotovo lokalne ekonomije, da prežive zbog udara na potrošnju. Šta to onda mi trošimo? Da li je ta potrošnja prekomjerna? Da li kupujemo ono što nam je nepotrebno? I ako prestanemo kupovati stvari koje su nam nepotrebne, da li dovodimo u pitanje i sve drugo? Znači, pitanje potrošnje, šta kupujemo? Nakon tog pitanja postavlja pitanje, ako mi to sve nešto kupujemo, ko to sve proizvodi?
I onda dolazimo do tog pitanja value chain i pitanja uloge Kine i nas sviju drugih u tom lancu. I na kraju se onda postavi pitanje, ako postavljamo pitanje šta kupujemo, gdje trošimo novac, ko to proizvodi, onda na kraju kako to plaćamo, ko to se finansira. To su sve pitanja koja su zapravo bila prije ove krize relevantna, a koja kriza zapravo sada jako na jedan brutalan način pokazala cijelom svijetu da su ovo pitanja koja su jako bitna. Onda u tom kontekstu, znači ta pitanja, to je zašto mi to sve radimo. Jer imamo ugrožava kakav je model. U tom kontekstu, ako postavi to na taj način, ako kažemo znači to kao kontinuitet, gdje idu Emirati, koliko je u stanju da Emirati, Dubaji apsorbuju ovakvu krizu i gdje će oni završiti, koliko će spremni izaći iz krize. S jedne strane, s druge strane, ako pogledamo, ja ne znam, kod mene se ja izvinjavam, već gubio video izgleda, jel? Nema problema, Harune, vi samo nastavite. Znači, pitanje, odakle idemo, gdje smo sada, kuda idemo. Sad ću da napravim jednu paralelu, ja mislim, koja je jako bitna da pogotovo mi u Bosni učimo o čemu se radi. Koliko je ko spreman da izađe iz svega ovoga. Pitanje inovacije. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima imate Ministarstvo za Artificial Intelligence. Ministar znači te umjetne inteligencije, jedan Emiračan koji je u svojim 20. godinama, jako mlad čovjek. U isto vrijeme u Emiratima imate Ministarstvo sreće. To može da zvuči jako apsurdno i šaljivo zapravo. Ministarstvo sreće. Znači Ministry of Happiness and Well-being. To je pravac odakle dolazi i kuda idu Emirati generalno. U isto vrijeme, povucimo paralelu, u Njemačkoj i u Velikoj Britaniji imate Ministarstvo usamljenosti. Znači imamo Ministry of Loneliness. Kuda Evropa ide? Kuda ide taj zapadni napred? U ovom stanju u kojem se kuda je da cijelu krizu posmatram u tom kontinuumu. Da znači ne radi se o nečemu što je permanentno, nego radi se o nečemu što je kontinuitet nečega i iz ovoga će svako da izađe na odgovarajući način. Što se tiče, opet vraćam se ekonomije ovdje, ekonomija je izuzetno diversificirana, ekonomija koju vodi privatni sektor, u kojoj je privatni sektor jak, u kojoj nema distorzije tržišne ekonomije u smislu poreza, pa da porezi utječu na naše ponašanje bilo kao pojedinca, bilo kao firme. Jer naravno kad imamo porez uvijek gledamo da taj neki porez minimamo, da imamo isto od nečega i na taj način ekonomije utječu na naše ponašanje. U ovom slučaju nemamo znači. Imamo potpuno tržišnu utakmicu gdje svako gleda da maksimizira neki svoj interes na način koji zna. U tom slučaju pojedini privredni subjekti su onda u puno boljem položaju da izađu iz krize zahvaljujući svojim sopstvenoj vještini i da onda koriste te inovacije na način koji on smatraju da je najbolji. Bez nekog očekivanja da će neko doći da pomogne, da uskoči, da pruži neku ruku, neku pomoć, tako dalje. Znači, ovo je u tom kontekstu sam htio da naglasim, bez obzira što je udar na sve ekonomije, uključujući na Dubai i Emirate, jako velik. U slučaju Emirata imamo još tu duplu, tako reći, nesreću da je cijena nafte na dnu. Bez obzira što ta nafta trenutno u Dubaju konkretno nema veliki udio u BDP-u, ona i dalje je relevantna zato što cijelo okruženje je zapravo ovisno o nafti. Drugi aspekt je znači da ekonomija je izuzetno diversificirana, da
nosioci sektora koji su ključni za tu diversifikaciju, uključujući Emirates Airlines, koji zapošljava oko 120.000 ljudi, su dovoljno jaki, dovoljno su izgrađeni da mogu da apsorbuju bilo kakve udare. I treća stvar, ono što se zapravo previše i ne vidi, jer u medijima se uglavnom spominju te neke negativne konsekvence. Ne vide se često stvari koje su... Interesantna je činjenica da nas je zatvorio sve svoje letove, prizemljio sve nacionalne letove, kao i drugi aviokompanije. U isto vrijeme Emirates Airlines je porastao za 80%. Prevoz cargo robe. Nismo vas baš najbolje čuli sada, Harune. Možete li samo ponoviti, pošto vas nismo baš najbolje čuli, čini mi se da ste rekli dok je ovaj transport putnika opao, da je jako porastao cargo prevoz. Da, cargo prevoz je znači porastao za 80%. Za 80% do te mjere da Emirates Airlines više nema cargo aviona na raspolaganju, pa robu prevoze putničkim avionima. Znači, dobili su posebne dozvole od regulatora da koriste putnička aviona, modifikovali su i cargo se prevozi na sjedištima za putnike. Znači, s jedne strane jeste civilni saobraćaj obustavljen, ali u isto vrijeme cargo saobraćaj, s obzirom na taj status Dubaja koji je hub, znači ta spona ne samo između pojedinih zemalja, nego zapravo između svjetova, između regiona je u tom nekom procvatu, jer u ovom trenutku svako nastoji nešto da kupi jako brzo koji najefikasniji. U redu, ja bih samo zamolio, pošto imamo manjih problema sa videom i zvukom, da pređemo onda na iduće pitanje za Seda, da ja znam da vas nestrpljenjem očekuje ovu priču o inovacijama, o digitalnoj transformaciji i o svemu što IT sektor nosi i u Njemačkoj, što može vjerovatno nositi i u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno kao ništa do sada pandemija COVID-19 je uzrokovala jednu rapidnu, brzu digitalnu transformaciju i poslovanja života općenito. Pričali smo malo o tome i danas. U zemljama Zapadne Europe digitalna revolucija je u razvijenom stadiju, da tako kažem. Postoje mnoge pretpostavke i uslovi da se relativno lako mogu primijeniti neki novi online paketi, neke aplikacije, dakle da se, ako nisu i do sad već radili puno stvari na taj digitalni način, posredstvom interneta. Kako to sve skupa izgleda u Njemačkoj zadnjih nekoliko mjeseci tokom krize? Jesu li se pojavili neki novi poslovni modeli? Šta je najveća promjena koju vi primjećujete u nekom svakodnevnom obavljanju poslovnih i drugih aktivnosti? Evo, slično pitanje kao za Emira, koji su to profesije koje će biti tražene u budućnosti, u kojem pravcu bi možda neke strateške odluke Bosna i Hercegovina mogla i trebala donijeti kada je u pitanju IT sektor i čitav taj proces digitalne transformacije, jer mislim da mi možemo da preskočimo mnogo koraka kroz koje su morale proći razvijene ekonomije da istestiraju, da tako kažem, neke od funkcionalnosti svih tih digitalnih kanala. Hvala, Dino. Pa ovdje se kriza ova pokazala da je upravo ta, ajde kažemo, telekomunikacijska plus IT infrastruktura kritični resurs svake države. Znači da je bitno da je to infrastruktura koja je u ovoj stadiju razvoja u svijetu koja mora biti prisutna i stabilna. I naravno to podrazumijeva i pod kontrolom, to podrazumijeva i odbranu te infrastrukture u kriznim situacijama i tako dalje. Evropske zemlje su uglavnom dobro napredovale u digitalizaciji. I ja kad govorim o digitalizaciji, ja kažem, često jedan segment ili prvi segment digitalizacije u stvari digitalna dokumentacija. Znači digitalizovati papir.
i automatski ste stvorili predispozicije za sljedeće korake. Drugi korak digitalizacije ili digitalne transformacije je digitalizacija procesa unutar firme, unutar preduzeća, unutar javnog preduzeća ili vlade. A treći finalni, gdje se u stvari crème de la crème te digitalne transformacije su nove šanse, digitalni modeli, interakcija sa korisnicima, sa pacijentima, sa građanima i tako dalje. Znači, tu se razvijaju novi modeli, nove šanse. Naravno, u sve to dolaze tehnološki trendovi, a poput vještačke inteligencije, poput robotizacije, automatizacije, poput jakog utjecaja ili okupljanja informacija i analitike, tako reći, na sve te tehnološke poslovne modele. Njemačka je u sredini negdje među državama u svijetu što se tiče inovacija. Nije kao što je većina Azije, možda čak i više nego u Americi, innovation adopters u Aziji jako visok stepen prihvatanja inovacija. S druge strane, lojalnost prema provideru ili usluga je opet manja, dok je u Njemačkoj obrnuto. Treba duže vremena dok jedna inovacija penetrira tržište, ali onog momenta kad se etablira, nju je jako teško istisnuti, jer su Njemci konvencionalni i dosta evropskih građana, izuzevši možda Švedsku i još par drugih država koji su stvarno tu dinamične. Ono što ja bih sad da ne pričam puno o Njemačkoj, jer ima toga puno da se priča, nadovezao bi se na ono što je Harun govorio, znači šta se dešava, kuda idemo, koji su trendovi. Ja, da sam profesor Emir, ja bi svakom političaru uveo obavezan kurs Foresight ili Future Studies da bude mandatorno za političare i sve ljude u javnim upravama. Tačno da vide kuda se krećemo. Dosta je i ova šansa, ova kriza u stvari da se raskine sa okovima i argumentima i izgovorima zašto se nešto ne može promijeniti. Kad ovo kažem, mislim također i na našu domovinu. Znači, mene zanima samo ako možete u kontekstu tog odgovora, vidite li vi neke šanse i potencijale Bosne i Hercegovine u tom pogledu? Jer kao što smo spominjali, Njemačka je veliki uvoznik radne snage. Mnogo ljudi iz Bosne i Hercegovine ide, ne samo u Njemačku, idu, nažalost, zbog boljih uslova rada, boljih plata, tražiti i grade svoju budućnost u drugim državama. I sada, da li će taj trend odlazaka iz Bosne i Hercegovine u Njemačku se zadržati? Ili će sada digitalna ova transformacija promijeniti možda i te neke trendove? Možda ćemo mi dalje raditi u Njemačkoj, ali u Bosni i Hercegovini. Putem interneta i obzirom i na zatvorene granice, na potencijalne restrikcije koje će Evropska unija uvesti sa nekim posebnim pasošima, sa nekim posebnim zdravstvenim vizama koje se najavljuju. Dakle, sve to zaista itekako utiče na Bosnu i Hercegovinu. Jer Bosna i Hercegovina svoj strateški pravac vidi u Evropskoj uniji, kao članica Evropske unije. Mi već dugi niz godina čekamo taj neki kandidatski status i na kraju krajeva punopravno članstvo. Da li će se nešto u tom kontekstu promijeniti, a i generalno vezano za digitalizaciju? Eto, izvinjavam se na prekid. Ovo pitanje, da li će se nešto dogoditi, kandidatski status, a kakvi su trendovi sa odlaskom naše radne snage, je pitanje ko će dočekati taj kandidatski status u Bosni, ako se ovako nastavi. Naravno da će se trend nastaviti ukoliko naša država ne poduzme nešto. Jer mi ne možemo utjecati na politiku i ekonomske mjere drugih država, čak ni Evropske unije, ili u malom omjeru. Ono što možemo utjecati, tamo gdje se možemo, što se kaže, protegnuti i okrenuti. To je sada pitanje za lokalnu politiku. Evo konkretan, znači, primjer IT industrije. Mi imamo, Bosna, jedan svjetionik u nekih zadnjih par godina je ta neka IT industrija, pored još par nekih drugih industrija koje se kače na evropsku autoindustriju i tako dalje. Mladi ljudi traže prostora i IT industrija je nešto što im se ponudilo jer je rezultat bio brz,
svjetski igrači, odnosno priroda softverske industrije je takva bila da je dozvolila taj offshoring, odnosno razvoj aplikacija van granica neke zemlje, odnosno u Bosni i Hercegovini. Divna stvar, međutim, evo, pokazatelj koliko je i ta neka naša mala IT industrija, jer mi kad govorimo o bosanskoj IT industriji moramo govoriti o cifri između 5 i 8 hiljada softverskih programera, možda nešto malo više. Znači, mali smo mi. Toliki broj IT developera može ponuditi jedan Bukurešt u Rumuniji. Znači, to je naš dragulj koji moramo čuvati s nadom, naravno uz investiciju da će se nešto iz toga više izroditi. Nije pamet raditi software development za neke druge igrače. Pamet je iz tog iskustva izvući i razvijati svoje aplikacije, svoja rješenja koja će se ponuditi vani. Upitnik naravno je opet kako doći do toga. Kako prebroditi taj moment i tu naravno treba država da subvencionira, da pomogne na onaj način na koji ona najbolje pomaže. A to je, da sad ja malo koristim laički jezik, daj pare ili daj olakšice i ništa ne diraj. Pusti druge da rade. Znači, svako treba da radi ono što radi najbolje. Država treba da olakša, a ne da oteža. Država treba da koristi svoj autoritet, svoje kanale da obezbijedi koliko može posla za domaće potencijale. Nije lako, mjera ima sijaset kojima se to može realizirati, međutim ovdje je bitna odlučnost i sposobnost naše javne uprave, naših vlada. Mi smo heterogena država i puno je ljudi koji odlučuju o tome. Nije lako, to znamo svi, ali odlučnost. Naravno, odlučnost dolazi onda kada se razvije strategija, kada znamo u kojem pravcu želimo. A svoj pravac ćemo odabrati tek, sada se vrati na početak moga odgovora, ćemo moći odabrati tek kada analiziramo šta nam se dogodilo, što je Harun rekao, koje resurse uopšte imamo na raspolaganju, a koji su trendovi koji će nas pratiti u narednom periodu. Te elemente kada iskombiniramo možemo birati svoj put i nadati se da smo ga odabrali dobro u sljedećoj reviziji nakon 5 godina. Naša IT industrija je ranjiva. Evo, već sada prvi znaci slabosti naše IT industrije se pokazuju jer su satnice koje se plaćaju i u Americi i u Njemačkoj, odnosno Europskoj uniji, sletile za 15, 10, 20, 15%. I automatski se osjeti na našoj IT industriji. U kojem će to pravcu ići? Naravno, treba gurati inovacije, treba gurati lokalna rješenja, lokalna uprava treba da traži lokalna rješenja, da ih stimulira. Ono što mi koji smo u IT industriji ili koji smo u tim tehnološkim industrijama ne smijemo posustati, trebamo dati šansu i to javnoj upravi da se promijeni. I to je možda jedan od prvih smjernica prema promjeni. Ova korona je dala neke nove trendove, a to je, evo, Zoom, mi koristimo, radimo remote, kraće radno vrijeme, dostupnost i fleksibilnost. Mobilni telefoni su vam davno pokazali kako je lako biti ili kako treba biti mobilan i fleksibilan i dostupan. To će se sada proširiti i na radna mjesta. U tom kontekstu je naša javna uprava koja u poređenju sa drugim državama Europe ima skoro 50% radne snage je zaposleno ili stoji na budžetu, a kamoli drugih kategorija koji nisu radna snaga, od penzionera, od ratnih vojnih invalida i tako dalje. Naša javna uprava, naši budžeti su toliko opterećeni da ne mogu da razmišljaju. To je ključ, čvor koji se mora razmrsiti. On je za mene politički i ta odluka se ne može dovijeka odgađati. Taj se proces mora početi događati i neće ići preko noći, mora biti tranzicijski, ali agilne industrije
poput IT-a mogu dati svoj doprinos i pokazati javnim upravama i državnom aparatu da se može i drugačije raditi. Hvala puno Sedade, zaista vrlo korisni zaključci, komentari i savjeti, da tako kažem, odnosno neki common sense koji trebamo primijeniti i u Bosni i Hercegovini. Profesore Hrniću, Singapur, slično kao i Bosna i Hercegovina, ne proizvodi mnogo stvari uvozi i ovisan je, da tako kažemo, to je nekoj cross-border, odnosno prekograničnoj trgovini. U vremenu sada kad su granice zatvorene, koliko one utiču na ekonomiju i da li Singapur ima i da li koristi neke mehanizme da prevaziđe novonastale probleme i šta bi se od toga eventualno moglo prenijeti na situaciju u Bosni i Hercegovini. I htio bih vas ovdje pitati, obzirom da ste i stručnjak za kinesko-američke odnose, odnosno da dosta pratite globalna dešavanja na tom svjetskom planu, da nekako napravite refleksiju i na to šta te zatvorene granice mogu značiti, odnosno restrikcije, odnosno vrlo kontrolisan uvoz i izvoz iz jedne u drugu državu ili sa jednog na drugi kontinent. Kakva su vaša predviđanja budućih odnosa između te dvije super sile, da tako kažem, i općenito njihov utjecaj na svjetsku ekonomiju i na Singapur, odnosno Europu i Bosnu i Hercegovinu? U kojem pravcu svjetska ekonomija ide u narednom periodu? To je vrlo interesantno pitanje na koje možemo gledati iz više perspektiva. Dozvolite mi da se samo kratko osvrnem na ono što je govorio Harun, i on je to jako lijepo i elokventno rekao. Možda neke druge države nemaju 750 milijardi dolara kao Njemačka ili 60 milijardi dolara kao Singapur, ali bitno je kako države reaguju sa resursima koje već imaju. Znači, biti pravovremen, biti transparentan, raditi stvari koje treba da se rade. To može svaka država, znači nije bitno da li je Dubai, Singapur, Njemačka ili Bosna i Hercegovina. Znači, od samog početka Singapur shvata da ova kriza ima dva horizonta. Jedan horizont je kratkoročni i jedan horizont je dugoročni. Što se tiče kratkoročnog horizonta, treba preživjeti ovaj mjesec, 2 ili 3, odnosno treba izdržati da kompanije, mala i srednja preduzeća, a i velika preduzeća kao što je Singapurska aviokompanija, da ono što se kaže da ostanu u biznisu, odnosno da ne bankrotiraju. Sada, druga stvar, isto bih volio reći, malo nadovezati se što je Sedat govorio što se tiče digitalizacije u svijetu. Recimo, nešto što se desilo prije nekoliko dana, što je apsolutno prošlo nezapaženo u Singapuru, a ja vjerujem u cijelom svijetu, je da je Kina počela probne pilot testove digitalne valute, odnosno digitalnog juana. To se desilo u 4 grada, uključujući Shenzhen i uključujući satelit grad Pekingu. Znači, to je jedna takva inovacija i to je nešto, to je jedan, recimo, Bitcoin, ali ovaj puta da ga vodi država. To se desilo nakon godina i godina inovacije i istraživanja. Od 2014. Kina pokušava da uvede taj digitalni novac, a prošle godine, otprilike prije 6 mjeseci, kineski predsjednik Xi Jinping je rekao da Kina mora da se fokusira na blockchain tehnologiju. I to je, recimo, dovelo do velike reakcije u svijetu blockchain tehnologija, takozvanih kriptovaluta i tako dalje. Drugi dio pitanja je kakav je odnos između Amerike i Kine i kuda on ide.
Pa to je jako teško odgovoriti, ali dozvolite mi da pokušam da dam svoje viđenje te stvari. Prvo što je očigledno jasno, mi imamo jednu nekompetentnu administraciju koja je predvođena predsjednikom Trumpom, koji nema niti organizacioni, niti intelektualni, niti moralni kapacitet da vodi najveću svjetsku silu. Znači, on kao takav Ameriku vodi u jedno postepeno, ali dugotrajno opadanje. Znači, šta je on uradio? On je minimizirao krizu na početku, prvo je negirao, zatim je minimizirao, a sada želi da prerano otvori ekonomiju. Mislim, treba biti svima nama jasno. Nije predsjednik Trump kriv za virus, pa nije ni kineska vlada kriva za virus, jer virus je nastao u tim takozvanim tržištima wildlife markets. Međutim, šta je bitno je kako ljudi reaguju na krizu. Mi smo vidjeli u Americi ono što ne treba da se radi. A s druge strane u Kini, šta se desilo u Kini? Bio jedan veliki pad industrijske proizvodnje od oko 7% u februaru, dok u martu, recimo, situacija se stabilizirala. Znači, ja ne govorim ovaj put o potražnji, ja govorim čisto o industrijskoj proizvodnji. Februar je bio najteži mjesec u Kini, a u, recimo, ostatku Azije, Evropi, a možda i u Americi, to će da bude april, maj, a možda čak ili juni. Šta se događa trenutno? Trenutno američko-kineski odnosi su zahladnili i sve zavisi od toga da li će predsjednik Trump da dobije izbore u novembru. Izbori trenutnog predsjednika tradicionalno u Americi su u stvari referendum na ekonomiju. Dok je ekonomija išla dobro, kamatne stope bile niske, nezaposlenost bila niska, Trump je imao velike šanse da bude ponovo izabran za predsjednika. Međutim, ekonomija je počela da pada, već sam rekao 11,5% pad u dionicama. Nezaposlenost je jako velika, u Americi postaje sve viša i to sada utiče na te odnose između Kine i Amerike. I još ste me pitali jednu stvar. Bilo je pitanje vezano za situaciju trenutno zatvorenih granica i poredio sam Singapur i Bosnu i Hercegovinu koje obje ekonomije prilično ovise o toj cross-border trgovini, razmjeni, mnogo se uvozi. Kako vidite, dakle, da li neke mehanizme Singapur implementirao da prevaziđe tu situaciju, te probleme i šta bi se od toga eventualno moglo implementirati u Bosnu i Hercegovinu? O čemu ovdje konkretno govorim? Dakle, Bosna i Hercegovina ima potpisane trgovinske sporazume o bescarinskoj razmjeni dobara i usluga sa Evropskom unijom. Članica smo CEFTA, dakle to je jedna regionalna inicijativa također za slobodnu trgovinu. Međutim, u svemu tome domaća proizvodnja u Bosni i Hercegovini je prilično u nezavidnom položaju, jer veće kompanije, veće korporacije su mnogo konkurentnije, cijene su bolje. Sada, u vremenu u krizi i poslije krize, kako da proizvodimo više stvari u Bosni i Hercegovini, kako da budemo konkurentni i šta ta zatvorenost granica znači za ekonomiju? To je kontekst bio pitanja. Dobro, to sam počeo govoriti sa kratkoročnim i dugoročnim horizontom. Što se tiče kratkoročnog horizonta, cilj je preživjeti. To je vrlo jednostavno, treba preživjeti biznisi, mala i velika preduzeća, trebaju samo, što se kaže, doći iza tog mjeseca, 2-3 mjeseca te krize, da se otvori, kad se ekonomija počne otvarati i kada potražnja počne rasti. Već sam rekao, u Kini je industrijska proizvodnja već se vratila skoro na prijašnji nivo u martu. I to se recimo očekuje da će se desiti sa proizvodnjom u ostalim državama Azije i ostalim državama Evrope i Amerike.
Znači, Kina se vrlo brzo oporavlja. Problem je taj potražnji. Kako se protiv toga boriti? Singapur se bori tim raznim šemama u kojima, recimo, u sklopu tih 60 milijardi dolara koji su oni dali, odvojili od budžeta, u ovom trenutku u stanju pseudoizolacije, singapurska vlada će da subvencira plate svih Singapuraca 75%. Znači, 75% će singapurska vlada to da uradi. Druga stvar, singapurska vlada će da zaštiti svoje strateške industrije, kao što je avijacija i kao što je singapurska avijakompanija. A treća stvar, Singapur će da ponovo krene, odnosno da se prepusti kreativnoj destrukciji, inovaciji i da neke kompanije nestanu, a druge nove kompanije dođu. Znači, kakav će biti sada novi svijet nakon krize? Kratkoročno smo rekli, kriza je, treba je preživjeti. Međutim, dugoročno, nakon krize, neće se sve vratiti, bit će jedna duga recesija. U toj recesiji će se desiti da protok ljudi i robe neće biti više slobodan kao što je bio. Naravno, ja ne tvrdim da globalizacija će nestati. Globalizacija neće nestati. Globalizacija će se nastaviti, međutim u jednom promijenjenom obliku. Sada je stvar kakav je taj promijenjeni oblik. Kako će se države podesiti na taj novi sistem. A podesit će se tako što će se proizvoditi drugačije. Recimo, neke osnovne stvari, kao što su recimo lijekovi i hrana, sada će doći do toga da se te stvari proizvode domaći, odnosno kod kuće. Druga stvar šta će se desiti je da će se skladištenje tih osnovnih potreba povećati, upravo zbog kriza kao što je ova. Ali najbitnija stvar koja, recimo, može biti interesantna Singapuru, Dubaju ili, recimo, Bosni i Hercegovini, je da će doći do diversifikacije lanca opskrbe. Znači, neće se više države fokusirati, recimo, kao do sada, da je 100% uvoz, recimo, maski za lice dolazio iz Kine. Mnoge države su sada vidjele da je to, recimo, jedan pogrešan pristup, jer u situaciji kada je kriza, kao što je trenutna, ta oslanjanje na jednu državu kao što je Kina je pogrešno. Znači, doći do jedne diversifikacije, da li će te države se oslanjati malo manje na Kinu, a malo više na neke države jugoistočne Azije ili, recimo, istočne Evrope, to je, recimo, pitanje koje treba da se razmatra. Pa evo, upravo ste napravili možda i dobar uvod, mislio sam prijeći pitati gospodina Kapetanovića, ali kad ste već napravili ovako dobar uvod u ovo iduće pitanje, upravo je pandemija koronavirusa otvorila brojna pitanja koja dovodi, više se ne postavlja pitanje da li bi mogla dovesti, nego dovodi do potpuno novih trendova u globalnoj ekonomiji i jedan od njih je svojevrsna deglobalizacija, odnosno korporacije će se željeti osigurati u smislu, kao što ste rekli, da određene proizvodne kapacitete vrate, ako su u pitanju evropske kompanije da ih vrate u Evropu, ako su u pitanju američke kompanije da se vrate na sjevernoamerički kontinent, upravo zbog zategnutih odnosa sa Kinom koji su tokom pandemije dodatno sada uzdrmani i vrlo upitni. Mi smatramo i jedna od ciljeva ideja Sarajevo Business Foruma kao konferencije privlačenje direktnih stranih investicija, mi smatramo da je neophodno da se Bosna i Hercegovina adekvatno pripremi. Prije dan, dva je objavljena vijest kako Indija kao jedna ozbiljna, da tako kažem, ekonomska sila sa ogromnom populacijom, već je napravila plan i ponudila konkretan plan izmještanja određenih proizvodnih kapaciteta iz Kine i prebacivanja u Indiju. Sada, kako Bosna i Hercegovina može i šta treba da uradi da se adekvatno pripremi kako bi mogli
ostvariti bare mali dio benefita, odnosno uzeti bare mali dio kolača tog sigurno nadolazećeg trenda vraćanja određenih proizvodnih kapaciteta iz Kine u Europu, konkretno u jugoistočnu Europu, gdje je i dalje u poređenju sa zapadnom Europom su manji troškovi proizvodnje i vlade su mnogo spremnije da naprave određene benefite, odnosno poticaje za strane investitore. Šta bi mi trebali u stvari uraditi u tom kontekstu da privučemo te nove investicije i da taj proces u suštini bude uspješan? Ovdje treba zaista i paziti da se ne rasprodamo, da tako kažemo, da sad u ovoj situaciji kad smo u potrebi, kad su mnoge ekonomije u potrebi, da jednostavno za neke male pare ili za bilo kakve pare prodamo neke životno važne resurse. Pa Dino, to je pitanje, ima jedan vrlo jednostavan odgovor, ali ima jednu vrlo zahtjevnu, tešku i komplikovanu implementaciju. Znači, šta je odgovor na to pitanje? Kako države privlače kapital? Kako je Singapur privlačio kapital ili recimo Tajvan, a kako sada to rade Tajland, Vijetnam ili Indonezija, a isto tako mogu države jugoistočne Europe, prvenstveno Bosna i Hercegovina, da uradi. 3 su jednostavne stvari. Broj 1, stabilna politika. Broj 2, eliminacija korupcije. I broj 3, drastično smanjivanje birokracije. Znači, od toga sve kreće. Ako se naprave pomaci, ja ne kažem da potpuno da se eliminiše birokracija, ili da preko noći nestane korupcija, ili da odjednom imamo stabilnu politiku, mislim na ekonomsku politiku, ne mislim na dnevnu politiku. Ali se mogu napraviti pomaci u sva 3 smjera. I kada se to napravi, onda dolazi do situacije da kvalitetna radna snaga i relativno jeftina radna snaga će da privuče kapital. Mi često zaboravimo i trebamo uvijek da se podsjetimo da kapital nema naciju, nema religiju, nema boju kože, a čak nema ni geografsku preferencu, ja bih tvrdio. Kapital samo prepoznaje povrat na uložena sredstva. E sada, ako vi možete tom kapitalu osigurati povrat na uložena sredstva, a to ide kroz ove 3 stvari koje sam već rekao, tada će kapital da dolazi. Naravno, to su neke velike stvari koje, recimo, ja vidim da se o njima govori i o njima sam ja već razgovarao i sa Harunom, i sa Sedadom, i sa vama iz BBI banke, i to su neke stvari koje mogu i koje trebaju da se odrade u jednom što bržem periodu. Ja vjerujem da, ako Bog da, da 11. Sarajevo Business Forum će imati pune ruke posla kao platforma da upravo u ovim novonastalim situacijama predstavi Bosnu i Hercegovinu kao region, odnosno državu zajedno sa drugim zemljama Zapadnog Balkana, kao region pogodan za investiranje, da ćemo uspjeti u svemu tome u idućih 6 mjeseci kako bi što bolje apsorbovali efekte negativne ove krize. Haruna bih pitao jednu stvar, malo prije smo spominjali zatvorenost granica, turizam. Turizam u Bosni i Hercegovini je zaista doživio jednu nesvakidašnju ekspanziju. Primarno je to zbog gostiju koji su dolazili sa Bliskog istoka, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Saudijske Arabije, iz Malezije, iz Turske, dakle sa istoka, da tako kažem. Bili smo solidno i povezani aviolinijama, otvarale su se nove aviolinije, ponovo je oformljena i domaća aviokompanija koja je slično kao, naravno na puno manjem kapacitetu, obzirom da imaju 2 aviona, prilagodila te svoje letove kargo potrebama. Za turizam i ta turistička putovanja je neophodna
fizički kontakti, putovanja i nije moguća digitalizacija. Mislim, nije turističko putovanje da vi upalite internet i pogledate kako Sarajevo ili Dubaj ili Singapur izgledaju na internetu. Uz čitavu tu industriju se vežu, dakle, hotelski i drugi smještajni kapaciteti, ugostiteljska industrija. To je zaista jedan od najizloženijih sektora u Bosni i Hercegovini koji je direktno dakle, pogođen ovom krizom i kad se sve stvari normalizuju, nećemo imati stotine hiljada i milione noćenja kakav je bio trend prethodnih godina. Šta je Dubai priprema kada je u pitanju turizam? Da li imaju već neke mjere spremne? I generalno, ako možete malo da se osvrnete na turistički sektor u našoj državi, šta bi mogli uraditi da smanjimo gubitke, odnosno kakve su preporuke generalno za turističke radnike, da podijelite neka svoja razmišljanja ili iskustva Emirata i Dubaja? Da. Hvala, Dino. Svakako turizam, turistički sektor je jedan od bitnijih pokretača i nosioca razvoja kako ovdje u Dubaju, a tako u zadnje vrijeme i kod nas. I ja mislim ono što je jako bitno, pogotovo kod nas, je taj sistemski pristup, strateški pristup sektoru u smislu razvoja infrastrukture. Jer to je upravo ono što je Dubaj uradio. U Dubaju danas imate oko 126.000 soba na raspolaganju, hotelskih soba, preko 700 hotela raznih kategorija. Čak zapravo trećina tih hotela i više je sa 2 i 3 zvjezdice, a ne onako kako Dubaj ima imidž da su to sve hoteli sa 5 i 7 zvjezdica. Imate prosječnu popunjenost u Dubaju hotelskih soba je 5%. Znači 75%. Da li me čujete? Tek sad čujemo onako kako trebamo. U Dubaju prosječna popunjenost soba tokom godine u svim hotelima je 75%. Znači to je izuzetno impresivan uspjeh turizma Dubaja i tog strateškog planiranja. Razlog tome je prevashodno su dva izvora. Jedan je što je taj turizam ovdje nosioc turizma je privatni sektor, broj 1, i broj 2 što se tome pristupa strateški. Znači Dubai kao i vlada Dubaja radi sve da potpomogne taj sektor od aviokonekcija sa svim dijelovima svijeta, od olakšavanja ulaska u smislu viza i procesuiranja tih viza. Samo prošle godine u Dubaju je bilo 16 miliona turista. Znači u Dubaju, ne u Emiratima, znači samo u Dubaju 16 miliona turista. Većina tih turista, naravno, kao i svugdje drugo, treba da ima neki oblik vize. Da li je to viza koja se dobije u zemlju odakle se polazi ili je to na samom aerodromu, ali te vize se moraju procesuirati. Znači ta sva administracija, to je ono što, ta efikasnost administracije je ono što nudi Dubai kao potporu turističkom sektoru. A u smislu same ponude tog turističkog sektora, onda je na pojedinim lancima, hotelima i onima koji pružaju uslugu zapravo da adaptiraju svoju ponudu o onome što je trenutno na tržištu, kakva je potražnja. Očekivati je nakon ove korone, nakon virusa, čim se počnu normalizovati letovi iz i u Dubaji, da će ponuda biti vjerovatno jako bogata, s obzirom da svi će da se bore da privuku tržište, tako da će to vjerovatno biti dobar period za posjet Dubaji sa relativno niskim cijenama smještaja i drugih usluga. Ono što je relevantno nama, s obzirom na ogroman potencijal turizma, ja mislim treba prvo da shvatimo dvije stvari. Jedna stvar, da turizam znači otvorenost. Ne možemo biti zatvoreni i tražiti i nadati se da će turizam biti ta grana koja će nositi našu ekonomiju. Otvorenost znači otvorenost prema svim drugim zemljama, konekcije sa tim zemljama, to znači usluge na aerodromu, to znači usluge u hotelima, znači usluga mora da bude kako treba. To je jedna stvar. Druga stvar, u smislu te otvorenosti, trenutno mi smo otvoreni samo u jednom pravcu. Tako, sad malo govorim van okvira turizma. Naša ekonomija je otvorena u smislu da smo integrirani u
evropsko tržište rada, pa onda naši ljudi odlaze u Evropu. Ali ako mi pokušamo da, kao sada uzmu u obzir da imate neki privatni biznis, da ste vlasnik hotela i ako hoćete da imate neku uslugu koja je kvalitetna, koja na nekom nivou, svjetskom nivou, onda često se desi da takvu uslugu i takve radnike treba da dovedete izvana. Vi danas imat ćete jako puno prepreka da dovedete bilo koga da radi kod nas. Znači, naši radnici mogu da odlaze, ali mi imamo jako otežan pristup tom tržištu rada izvana. Znači, otvorenost za turizam znači otvorenost u smislu prohoda ljudi ka Bosni, da smo otvoreni, da imamo sve vizne olakšice koje možemo da primijenimo. Broj 1. Broj 2. Otvorenost u smislu da smo mi otvoreni prema radnoj snazi koja je potrebna nama, privatnom sektoru, da opsluži taj potencijal koji je evidentan. Znači, to je ono što je jako bitno i to ja se nadam da će eventualno biti rezultat rezultat nakon krize da se nešto može promijeniti u tom pravcu. Inače, ako nemamo ponudu i uslugu koja je kako treba, osim prirode koja je zbilja jedna od najljepših u Evropi, na svijetu, zbog koje većina ljudi dolazi u početku, ako nemamo ponudu i uslugu koja prati taj nivo i atraktivnost prirode, zapravo onda će taj sav turistički sektor da se svede na neku niski profil i turista i onih turista sa niskim budžetom, neće ostavljati novac u ekonomiji, nećemo zapravo imati efekte tog turizma u onoj mjeri kako bi imali da tome priđemo strateški. I to je ono što je Dubai uradio. Turizam je strateška industrija i svi se napori ulažu iz svih segmenata ekonomije da taj turizam uspije. Hvala puno, Harune. Prilično smo iscrpili današnje teme o kojima smo htjeli govoriti. Dakle, teme su bile strategije borbe protiv COVID-a, konkretno uspješni primjeri Singapura, Dubaija, Njemačke. Pričali smo o digitalnoj transformaciji poslovanja i dakle jednom apsolutnoj potrebi da se to prihvati u što većem obliku u Bosni i Hercegovini za početak, da digitalizujemo papir i potpis, pa onda i sve ostalo. Nadamo se da ćemo iskoristiti potencijale Sarajevo Business Foruma i kompletnu diplomatsku mrežu predstavništava Bosne i Hercegovine širom svijeta kada su u pitanju privlačenja stranih investicija u našu zemlju. Pričali smo o turizmu u svijetu poslije COVID-19. Evo za kraj, ako možete samo da izvučete zaključak, evo krenuli bi od Sedada, kratko, pa Emira, kratko i Haruna. Vizija Bosne i Hercegovine 2050. za 30 godina. Ako možete par rečenica, vrlo kratko, vrlo koncizno, da podijelite sa svima onima koji nas gledaju trenutno. Pitanje dolazi prilično neočekivano, a naravno da je teško reći šta će biti. Bilo je u materijalima koje sam vam poslao, ali malim slovima. Nije bilo ovamo gdje su pitanja, nego... To nam je bitno. Jako nam je bitno. Sve ove države o kojima vi govorite imaju jasnu strategiju, jasnu viziju, znaju put. Upravo to je potrebno. Mi trebamo u Bosni i Hercegovini da sebi zacrtamo neku tačku u kojoj ćemo zajednički sve ekonomske politike i političke opcije naći konsenzus i gurati prema tome. Ja Bosnu i Hercegovinu vidim kao jednu od rijetkih zemalja u svijetu. U nekima sam sličnim zemljama boravio, a znači nešto što je poput kristalne vaze, znači kad je u jednom komadu jako je lijepo i svi mu se dive. Imamo multietničku, multireligiozno društvo koje sjedi u centru nekog Balkana na razmeđu nekih kulturno i civilizacijskih iskustava istoka i zapada. Imamo šansu, i to iskreno i želim, da budemo zemlja koja će upravo biti magnet zbog svojih tih multikulturnih i multireligioznih obilježja, da bude magnet za kapital, za resurse, za turiste iz različitih
dijelova svijeta koji će tražiti upravo segmente ili da vide tu bogatstvo te slagalice koju mi imamo. To nije lagan zadatak i nadam se duboko, a ova kriza korona je pokazala s jedne strane povjerenje je narušeno, granice su se zatvarale, ali istovremeno pokazala je drugu stranu, pozitivnu stranu, a to je kolaboracija, suradnja. Suradnja se pojačala među državama. Unutar Evropske unije, konkretno, Evropska unija, koliko god bila slaba, ima tendenciju da bude super država. A Bosna i Hercegovina kao jedan član Evropske unije 2050. godine može biti također upravo ono što je možda nekada bilo za Jugoslaviju, a sada i za Evropsku uniju, jedan mozaik koji pokazuje da različite kulture, različite religije, različita civilizacijska iskustva mogu zajedno živjeti i mogu u stvari obogatiti svako društvo u kojem se nalazi. Ekonomski gledajući, Bosna i Hercegovina treba da iskoristi svoje energetske resurse, turističke potencijale također, na taj način i kroz druge resurse da stekne neku nezavisnost. Da ne bude pogotovo zavisna politički od prvih susjeda ili drugih velikih sila koje je mogu iskoristiti kao proksi za neke svoje interese. Nadam se duboko da će emigracija bosanska doprinijeti i pojačati, ajde da kažemo, snagu koju nose ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Da iskoriste se zajednički ti potencijali. Hvala Sedade velika. U biti trebamo tražiti neku neutralnost u stvari u svim tim geopolitičkim kretanjima, jer obzirom na svoju veličinu i snagu i sve ono što imamo, najbolje je da budemo dobri sa svima koji su dobri sa nama. Hvala puno Sedade. Emire, imate li vi neku ideju i viziju i prijedlog za nas ovdje koji smo u Bosni i Hercegovini? Vrlo kratko, nije to prijedlog, nije to vizija, to su iskustva drugih država. Ja sam već ranije rekao jednu stvar, a to je da kapital nema naciju, religiju, boju kože, pa čak ni geografsku preferencu. Kapital samo prepoznaje povrat na uložena sredstva. To je recimo bio Singapur i razvoj Singapura. A druga stvar što se desilo u Singapuru je taj ekonomski model koji je bio fleksibilan i koji se uvijek adaptirao na globalne industrije, šta se dešava i šta je to u budućnosti. Znači, prošlost je bitna, ali budućnost je tamo gdje treba da gledamo. To je to. Ne čujemo. Ja ne čujem. Mutiran si. Sam sam sebe mutirao. Evo za kraj Harunova razmišljanja, ove godine se trebao desiti Expo u Dubaju, vjerovatno će se i desiti 2020. Upravo je to dio jedne velike vizije Emirata koja je zacrtana davno. Šta mi možemo sebi zacrtati kao cilj u idućih 30 godina u Bosni i Hercegovini? Pa ja mislim da prevashodno vizija treba da bude inspirativna. Znači, može se debatirati kako vizija, kako ko vidi tu viziju, šta treba da bude, ali prvo ono što je najbitnije da vizija mora da bude inspirativna, mora da bude zbilja nešto što će nas samo od sebe dati pokretačku energiju. Da bi bila vizija inspirativna, ona mora da bude inkluzivna. Znači, ona mora ne da bude da se tiče samo mene, a ne tiče se nekog drugog. Znači, mora da bude sveobuhvatna, mora da bude nešto gdje će svako da vidi i svoju ulogu, i svoju korist, i svoj doprinos ka toj viziji. Znači, to je jako bitna odrednica. Druga stvar, s obzirom na sva ova globalna kretanja i na koronu koja nam je ukazala na sve slabosti globalnog ekonomskog sistema, maske su pale sa mnogih
političkih sistema, sa mnogih političara, sa mnogih država, gdje se vidjelo da zapravo ta priča nominalna inkluzivnost je zapravo ekskluzivnost koja je zamaskirana u inkluzivnost. Jel, ovdje pri ovom mislim one slučajeve kada onaj koji ima više para, jel, koji ima veću mogućnost da plati, može prije da dođe do neke robe bez obzira na ugovore koji su bili, koji stoje i tako dalje. Znači, naša vizija mora da bude istinski inkluzivna, ne nominalna. Mora da obuhvati ne samo da se tiče ekonomije, mora da se tiče i socijalnog sektora, društva. Jedina ta vizija, po meni, koja bi bila dovoljno široka, koja bi bila dovoljno inspirativna, koja bi bila dovoljno sveobuhvatna i ono da dijelimo, da je svi možemo dijeliti, je vizija da je Bosna mjesto gdje se maksimizira ljudski potencijal. Taj potencijal u prethodnom periodu, ne samo ovom iza nas, u zadnjih 30 godina, nego u zadnjih 100 i više godina, taj potencijal je bio uvijek ugrožen, uvijek reduciran na minimum, nikad nije bio maksimiziran u smislu da svako od nas može da postigne ono što hoće da bude i što hoće da uradi sa svojim životom. Da ne moramo tražiti tu neku sreću van, koja uvijek pokaže se na duge staze da to ne bude to što se misli na početku. Znači, Bosna i Hercegovina sa svojim potencijalima, imamo dva resursa. Jedan su ljudi koji je sigurno par excellence. Naši ljudi su, moje mišljenje, briljantni. Broj 2 resurs koji imamo su prirodni resursi koji nam daju dovoljno potencijale da krenemo, da startamo, da privučemo te naše resurse nazad, a da u isto vrijeme se otvorimo. Jer kod nas mora da postoji, kako se kaže, propuh. Ne mogu vrata da budu otvorena na jednu stranu, da ljudi odlaze. Ljudi moraju da dolaze, ne moraju to biti naši ljudi. Ljudi iz drugih zemalja, ljudi iz radna snaga iz drugih dijelova svijeta treba da dođe. Kad imamo protok ljudi u oba pravca, onda ćemo biti puno svjesni sami sebe. U ovom trenutku, dok god smo zatvoreni, onda smo usredsređeni jedni prema drugima i usredsređeni smo na našu prošlost i na naše slabosti. Nismo usredsređeni na ono što je naš potencijal, na ono što je naša snaga. Znači, otvorenost ne nominalna, ne otvorenost kao što je sada. Mi smo otvoreni za Europu, da nam Europa prodaje proizvode, jel? Pa smo mi ti koji trošimo. Mi smo potrošači, pa nam je ekonomija dominantno potrošačka ekonomija. Pa kad se desi korona, sve zapravo velika je nestabilnost. Imamo državne firme koje su zapravo imaju veću socijalnu ulogu nego ekonomsku ulogu. Imaju negativnu ekonomsku ulogu, ali pozitivnu socijalnu ulogu. To se mora promijeniti. Mora se tačno znati ko ima ekonomsku ulogu, gdje je socijalna uloga, ko šta radi. Ekonomija mora da bude otvorena. Ne može nikako da bude zatvorena i ne može nikako biti sama sebi dovoljna. Jer mi smo jako mali. Otvorena ekonomija znači gdje se maksimizira ljudski potencijal. Prevashodno nas sami, Bosanaca i Hercegovaca, bez obzira ko se kako zove, gdje ko živi i šta ko ima u glavi. Hoćemo da vidimo ko šta doprinosi. Takva vizija po meni je nešto što bi, znači opet prevashodno treba da bude inspirativno, nešto čemu se radujemo da smo dio takvog nekog društva. Ja sam zaista iskreno počastvovan i sretan i jako ponosan da sam dio ovog panela nas četvorce. Nadam se da će svi oni koji budu gledali ovaj webinar, odnosno ovu prvu SBF online sesiju ili čitali transkript, odnosno neke smjernice koje izvučemo, podijeliti sa mnom taj osjećaj zaista nekog optimizma da možemo napraviti kvalitetniju budućnost u Bosni i Hercegovini. Potrebno je, evo da zaključimo što smo pričali, napraviti brze promjene, pokrenuti inicijative koje trebaju biti usklađene sa strateškim pravcem i razvojnim ciljevima, odnosno vizijom za državu Bosnu i Hercegovinu. I generalno je potrebno ozbiljno razmisliti i postaviti novi pravac za otporniji,
održivi ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Otpornost, samopouzdanje, inkluzivnost, konkurentnost, otvorenost, neki su od ključnih principa koji bi trebali da definišu novu ekonomsku viziju i razvojni model naše države. Naši ekonomski eksperti, zajedno sa Bosancima i Hercegovicima iz cijelog svijeta, kao i domaćim stručnjacima, trebaju intenzivno raditi i pripremiti dokument. Cilj je svih ovih sesija da napravimo jedan dokument koji će sadržavati smjernice za prevazilaženje trenutne i buduće ekonomske krize uzrokovane ovom pandemijom i da na platformi Sarajevo Business Foruma zaista damo svoj doprinos kada je u pitanju budućnost Bosne i Hercegovine. Ja vam se u ime BBI banke i kao organizatora Sarajevo Business Foruma od srca zahvaljujem na uloženom vremenu, trudu, energiji, na zaista pametnim savjetima koje ste nam dali i radujemo se nastavku saradnje i evo obećavam javno da vas svu trojicu častim kafom na Baš čaršiji kad se otvore granice, kad polete avioni i kada se život, ako Bog da, vrati u normalu i kada nam bude bolje nego što nam je danas. Hvala vam puno svima. Hvala vama. Hvala također.